kana mangenye abban farda sore be kutu farda sora be bullo ko ganna baza nango pisora kai geron kana mali danga darbe ko banda chilam mabanarge geron kana mali danga darbe ko banda chilam mabanarge Nabade duratu enjedi kitatu madabinandale ni onattajale madabinandale ni onattajale atisa ke muradu enjarjari numadu gan sore fadako sirana fudu ako milole jale atiraftajale milole jale atiraftajale lonni putate kae undu tokkotae mare garan madahiya ummatam dikatana tae ummata kafalli male akkanumatti ummata kiyya gumaacha godhu kana hoggaa politikaa biraatii fi caasoo biraatiif namni nama qopheessu ta'anii ilaaluun qaanyiidha tuffiidha kun ta'uun qabu jeetiin as bahee jechuudha. መልካም እስኪ ዶክተር አንድ እንመለስበታለን እንደው ግልጽ ለኦሮሞ ህዝብ ግልጽ እንዲሆን የምፈልገው ነገር አለ የኦሮሞ ሚዲያ ኦሜን መዋቅሩ ምን ይመስላል የስልጣን ተዋረዱስ እስከ ምን ድረስ ነው ቦርዱስ ስልጣኑ እስከ ምንድን ነው ፈያደ ጋፊቃሪ ነጋፈተ ጋፊን ኩኒ ሃላን ሁንዴ ሃሶተናቲ ሁንዴ ኢሜላን ኤርጋማኒ ሜሞን ኤርጋቴ ፈኒሬ ሙሲቱ ሰኒቲ አማት ላል ቦርዲን ኦኤምኤን ሴራ ኢቲንጉልማታ ከኦኤምኤን IRS nakame state of Minnesota nakame kaba sera sankesatti maal ja bailoi sankesatti boarding ango mayi kaba ja ango mayi chun hala achi kaisa demusan ango mayi ummata raha fuda me kaba bikka ummata abdilal angon boardi dabar ummata kaisa matte ifdura yoga amma ga boarding kun boarding founding board jenna kun ifdura bar wari boarding kana kaysatti filatamu chapterota malaka OMN gargaran kaysai akka gargarsa humna gargarsa kin isani tin filamu qabani bar arran tanammo founding one tane jecha ummata oromo kaysatti beekum sanis habajanis ummata qaban filias kaysa so boarding akka filame sambira dabre angum boarding kana ango ummata Ormo kana de gura madde ci sanira de lekte lan to ko kana gabat ittiga ko ni ni biyetu ummata ni yetu nama state to ummati la nami gide taka taka ittiga ko ni nya wara management titi wara garte management ko akata saate wara garte do jal kalwante isani akati atuma fakate makka wara te makka suje hana kajel sulaf akadari wonna ko kan de padu ramu ni mo ki gite de de sai ko de ti ba umna boarding ka ko warra executive nutu delegate isani dalaga nu kanne akkuma jirutti ummanni kun yoo fedhan ni dalagan yoo fedhan hisaabamna at the pleasure of the board jaalala boordiidhaatiin warri executive council keessa dalagan malee isaan aangoo hin qaban aangoon guutuun eenyu harka jirti boordi harka jirti kanaan akka gaarii jaalamuree himee bara waan himee biyyatti يونامي خارج متعة تبر نما ديبارتمنتي خيسا هونجري خمان تنا خيسا سيني هونتا جيكو خنا ديسي بر executive council يو conference رتي كمان داري وداف أنغو document برا ديش ورواج تغارة تنداو كلا كذي بارا كنون نما أريمون دندنيو سيركون معرفة وان رتاينيف document كواج كور خانا أنغو بوتو كوا توك boarding أنغو ultimate power di sebagai toko kana kabat khanam beha khanafi khanan mata kaisa kabatti hojjechaa ture toko kana kabat lamada executive council janeti janneti jarre kamna nam sagal kaisa qab kuni department ore sa ramadani jirani jechuudha kuni hojii teenyuti isaan delegate goone hojjechaa jirani jechuudha guyyatti anamman taanni gargar silkina ta'e biyya raayis biyya fago raayis waan kana fakki waan kana
واحد دون نجاته وكان نجاته نين جمالي نتي بوردين وان وجي gabone wan demajo aka gari monitor guru kam monitor gone performance report sani bas sediti aka rude san kan ndo rati uga atore jaga khabati amma karora kabani sakaro de san gura atore karori kun mishina tivishina o minaka wajin walli furata jinnet ilala demajo jere chura kana angon nagabatte angon boardi mali angon war executive council mali ango war executive council hujin kun aka execute aka hujiro ma elal mulani board khajir aka hujiro murtin board khajir da aka hujiro murtin karaga hati da butanda murtin karaga da basine hujira all jinnet ga tani aliyam takai samatu me hujin gubara ga kan no kunis harato kotokotti rakko amma yani flag bere di esanan heddu langsung umumnya jujur aku ni ada rakko ngudong hujin kun sila agak akno smoothly agak organizationin hamaya dalam butuh sila talaga me gari tu amma kun hindala gamne di gara-gara di jujur suwanumman rakko te asmulate kun waran tan butta be balaki sewu kana jujur digade መልካም ዶክተር መዋቅርና የሚዲያ ስራ የተለያየ መሆን አልነበረበትም መዋቅር ሌላ ነገር ነው ሚዲያው ራሱ ይሄ ነገር እስኪ እንዴት ይገልጹታል መዋቅርና የሚዲያን ነገር አንድ ጊዜ ሁለቱም ተያይዘው የሚወራ ነገር አለ ጋዜጠኛው በነጻነት ሊሰራ እንዳልቻለ ነው የሚነገረው እናው እርሱ የተናገሩት ነገር እዛ ላይ አለ በአቶ ጀዋር ኢንተርቪው ሄይደረግ አይደረግ እስከ መባል ድረስ ይደርሳል ጋዜጠኛው እንደ ጋዜጠኝነት ሳይሆን እንደ ቤት ሰራተኛ የሚታይበት እንደሆነም ከዚህ በፊት የደረሰኝ የጽሁፍ መረጃዎች አሉ የከፍተኛ ባለስልጣናቶች የፈረሙበት ዶክመንት በጄ አለ የድምጽ ሪከርድ በጄ አለ እንደው ይሄ አሰራር ምን ያህል ፍትሃዊ ነው ሳንሱር በነጻነት ባለበት ሀገር ላይ ሳንሱር ማድረግስ እንዴት ነው የሚቻለው ጋዜጠኞች እንዳይሰሩ ለኦሮሞ የቆመ ሚዲያ ስለ ኦሮሞ እንዳይሰራ ማድረግስ እንደው ምን ያህል አግባብነት አለው ይላሉ ዶክተር ጋሪዳ ዮብ ድራ ወኒ ሬቡ ሲኻ ተርታ ሲልች አንጎን ቦርድ ቲቪ አንጎን ዲሲዳ ኸኒን ሲንጀ akka gubbar chulfeta awi sanaka gari na kabadu dagefa to president bakka gari tali ha to jetin kanabani da sankeesatti executive council keessatti editorial department teacher editorial editor in chief kan miselta wujud kisote ammo hokati editorial board editorial policy editorial board warna garte editorial board ni kuna tanangga interview ke jadi kan ya apa tu jaga wali kan tak gari tu president ira dan gari dia ulo baca namusa gazel semua editorial policy kun namusa gazel tu semua makana tu isu sourcing dia tu ugar tundau kana warna kana kuratnya daily guya news di ruhana impartial te also harto ko dafse harto ko kijibanim ne akka goda ke kawal jarame editorial policy maliki woni ko media ara media ko bulchin sakaba board sakaba kana da bremo guya buyetti hujin sa media ko matan dalaga guddo ka talagu editorial jitu mutibar support sarda homa principal salalte support whatever hundino woni ni goro hundino warre media kay tajibusan akka ummata kenyaf ode panno kullu wali ranjin akka khanu support guru dawat dalagante now de bite malte khana kay tatiga amma comedy hat tin di dura structure akka ni kenya taratu dikajun si matan ko wajirachi kuni ifumafu sila akka nuti annetti nam to ko sonten editor in chief so ko sonten associate editors editorota bilatis wal bia kabate board taani guya to de wadani wonderful taramal bona programada taraganjani wonderful konratti murtisati group murtisati maniju wonni akata no ditila lo akasto amma kana adem da kai principle is kana irra wali galaniti
ganda sanii gaara saniitii miti ka dhaabbate gandaa oromummaa fi oromoodha akkamitti tura duuba niwus aayitamiinii fi piroogiraamni dhiyaatu hundinuu kanaani madaalamaa jechuudha akka nuti gubbaa laallutti kana adeemsa keessa buunee waan kana inni ilaallu maaliif aangoon teenyachiiti badiin irgarinchiif irratti inni kun badii hamaa godhee lakki akka dhibbaan oromoo waan calaqqisu hin deemne godhee hojii riippoortii nutti haate right way wanni san credibility ari'uu aangoo qabnaa jechuudha sun nutti hin dhiyaanne now adeemsa keessa maaltu dhufe komeedhaan dhufe komee garagaraa dipaartimentii san qofa osoo hin ta'in komee namni tokko keessa seenee nama dhiyaatu nama interview godhamu toopika irratti haa ta'u qabnu influence irra godhee jira komeen jettu dhufte isaan keessa qofa osoo hin ta'in executive director jechuun nama kan hundaa'u qoratee warra isatti itti executive director editor in chiefis report ma godhu executive directoratti dhufa qabaadhu executive directorat kan hunda waan ni godhe amma executive directorri jeequmsi gamaa gamana wanni kun akka gartee dhaabaa fakkaatee kan dalay akka hin dalagamne akka nam tokkee ta'ee akka hojjetamaa jiru riippoortii garagara waan ni keessatti osoo hin ta'in achuma keessa qofatti osoo hin ta'in editorial room keessatti qofa osoo hin ta'in bakka biraa hundattuu nuti sistema isaati sistema gubbaarraa nuti ta'inu sistemni kun akka jeeqamaa jiramoo waan irra ta'aa jira jechuudha kanaan nu anarraa dhiyaatisiin jira kun hoggaa dhiyaatu baatii lama dura wanni kun akka hin taane kana qofa osoo hin ta'in dipaartimentii hedduu keessattuu wanni interferansiin kun akka dhaabbatu murtii keessa seennee miitingi goonee waan tokkorra walii gallee waan kun akka dhaabbatu kanaa jennee adda ayyaane jechuudha so wanni akkasii san dhugaa ni jira wanni kun ammoo akkatti hin fufne sadarkaa garagaratti irratti hojjetamaa ture amma hirmaa ol